أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamd i čera mare gospodara Allaheko, a stvorijamen, uputijamen, pare blagodatija, ni'metija, dingamen, salavatem, selamim, bičalađi, kamaroma, gubi, gambiru, Muhammedi, alihi salatu wassalam, lesiri familia, ehli bejti, lesiram Allah, kulasima, imanijeta, palio, ashabija, emsama mušakula katrudinen pe kopiro džibdi pa, kopiro hayati, ki praksa taneno Kur'anu suneti, džiko, jevno, kiameta, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodini. O svetu biovela ki bari zabluda kad ne bioven pejgamberija. Manušakula bianen bahtale haberija hemsar opomena ema mušenge sojtane koga fleti ili pa nemarna. Doles inšallahu ta'ala lafika čerataro pejgamberija. Solajtane najšukar manuša Hemontane manušaka su Allah azza wa jalla ko prvo tan biringja. No Allah azza wa jalla na Kur'ani Nahnu naqussu alayke ahsan al-qasas. Amen tuke taronajšuže događaja ili priče vakeraja. Ki sura Jusuf 3 ajeti. Znači Allah azza wa jalla obavesti namen kaj tamo keri balafitaro pejgamberija ujedno hem najšuže priče kolašaju insani tešunel. Sulajne nešukar manuša ki dunja kolab kerge. Pa vdije o manuša. Tepena čudinena pe, divinena pe. Ne save pričenje ta o manuša. Ili pa ne save filmija. Pa čak kad i kama nušemke da dikena ne savo film. Ano koja je si ne savi emotivno priča ova roveno. Allah roveno. Dok amen avdim čalahu ta'ala lafika čeratalo najšukar manuša kastar borđisijam olen sad primer hem uzor kamaro životi tela. A ujedno, ako la priče su lafi neda kačerale, on tane istinita priče. Znači ova na ne paramiza, sarko filmija, na ne izmišljime ili hlavne priče, sarko sijamen ko ne save romanja, naprimjer, halo manuš ne savi knjiga, roman ili bilo so, hem čitinu duri ne save izmislime manuša, izmislime likija, kret ne savi priča koja na nela ni savi osnova. Dok kad teke la pelafi taro, istinita priče, taro najšukar manuša kula ki dunja pjerge. Hem jek so morate džana, kaj na ne spas, na ne kurta liba ki dunja, osim te džapalo čekirja korakija, ta vakala najšukar mamuša kas amen ka pomina. To je stalo pejgamberja, koljeno Allah azza wa jalla ki dunja bičalja. Pa anglalite počmina lafite keratano pejgamberja, mora lafi dujte čerajite pomina, sar sa ki dunja počmija. Anglalio pejgamberja namukle popro uprala kaja puv. O Allah azza wa jalla sine postojia, ama o zine ste ništa na sine. O Allah i tamo dova, ko je tamo anglal sa. To jest oftano anglunotaro sa. Hem prvo su Allah azza wa jalla stvorinja, sine o arš. A palo ne sa o vreme, o Allahi stvorini kalemi, to jest pero. Pa palo su stvorijali Allah azza wa jalla lese naredinja te pisini. Pa u kalemi pučla, a so te pisinav, ja rab. Pa Allah azza wa jalla vakedgale se pisin sa, so sine, hem so kao vel džiko sudnjo dive. Sa pisin, sa beleži. Pa Allah azza wa jalla praladen pisija pinda hilade berš, anglali stvorija ehavaj eme puv. Pinda hilade berš, palo so stvorija o pero, o Allahi stvorini o eftahavaja e puv, hem sasoj si kilate. O havaja eme puv
sar penjardo, sar Allah znači u Kur'anu, Allah Azza wa Jalla do objasnini, havaje me puv o Allah istorijala šove divenge. A palo su Allah istorini havaje me puv, bregija, more, hemsao do vaso i sineli, stvorini tegani, o kame mesečina, planete, zvezde, hemsa lemcaro Allahi ukrasini havaje. Palo do Allah Azza wa Jalla stvorini stvorenja ki puv, hem denden anav džinja. Znači, pa do sada kao su Allah stvorini, prvo su stvorini ki puktane od džinja. Pa od džinja, sari penđaru, no neli, kedge baro nere fesadi, butra čorge, hem bari fitna ki puk kedge. Pa o melekija sine, biaven, bihulen ki puk, emolen bi palden, bi urinen, prastakeren, pa bi astarenen, pa bi kazdinenden, a nekad biđanen sine, car pande olen, ko ne save ostrvija ko more, ti kerenen. Pa palo su Allah Azza wa Jalla stvorini od džinja, o Allahi dela haberi, kaj ka stvorini neve stvorenja, ko penđardo neli kuransko ajetiki suratul Beqara, kao Allah Azza wa Jalla obratini pe melekoge nula, ko 30 ajetiki sura Beqara, Allah Azza wa Jalla, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah Azza wa Jalla, a kada ti ro gospodari, ma kada melekonge, neki put sar namesniko ili halifa kačiva. Tega ni penđardoja, koja saro meleike, alem pučle Allah hepuma, zarema kava nevo stvorenje su tu akanaka stvorine, olaka oven sar od džinja, ko keriba nered, fesadi, te čoren rat, nenijem, te uništine na kja kupcu. Sola već neren predstava ta rođinja, džange saro dva iz prilika ka izgledini, pa kedo Allahi najavini su ka stvorini javer stvorenje, olavina ko Allah im pučena, zarema kava stvorenje koja ka stvorine, kao ovim isto sa rođinja su sojtane, ka čoren rat, ka keren fitna, znači problemi. Tega ni Allah Azza wa Jalla, to jest o meleiki ava kerena Allah se, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Allah kelge nazarem tu kad čovjek i pup halifa namjesniko, opolekova nered emrat kad čorel kilate. Amen tut veličina, hvalina, hem sar tuke dolikujni, znači hamdi tut ibadeti tuke keraj. Ja Allah, ću mi lejke na vakirina lese, i gospodare se tamo sa osvetja, ako mangea stvorenja, te stvorine kola tuki ibadeti ka keren, a amen siamo dlakula tuke divera non stop ibadeti kera, hem tuto božavina. So se stvorine, a ne stvorenje, kola je ta neslična sa rođinja. To je ka keren problemi sa rođenje. Ako stvorenja ibadete se kola, pa i kamen sijama ka te. Tega na Allah Azza wa Jalla irinenge makeri, kale inni a'lemu ma la ta'lemun. A me džana od vas o tu men na džanen. To je spomelejke na džangle, kaj maškara kala neve stvorenja, kolino Allahi ka stvorinel, kao en pejgamberja, šehidija, šukar hem iskrena manuša. Pa kada Allah ima gledate stvorinjan bune manuše, to jeste Ademe alihi selam, naredini je kese taro meleikija te hulel tari havaj, ki puv hem tari puv telel taro sala kere vrste pohari. Znači tari svako je puv pojek vrsta te kedel. Pa kada kedinjaka kaja puv, anolate kod ja vrsta raznovrstno ine parni, kali, loli, hem žuto puv. Palatar ovelo Adem alihi selam hem Ademe se rečave, kolatar razlikujnena pe o manuša ko razno boje. Hem ko lengoro narav, dole sabdi samen parne, kale, lole, hem žuta manuša.
Pa seamen lokem pare manusha, to jest konarav, a seamen shukare hemlošna manusha. Po Adem alaihi salam, o Allah azza stvorin le kodive džumako, tari puv. Pa odova, o Allah azza topin le panjea, pa ovela sarčik. Pa ko akava hali, o Adem alaihi salam, ovela je barovakti. Znači, palo su melejko, anela je puv, o Allah azza stvorin le puvjata, palo doa sa pankerle panjea, hemo ovela sarčik, hema jara čola je baro vakti. Pa vakero Allah azza objasnija me gjakvajem dela me haberi s ostalo insani, u stvari istorimo, pa kao vakero Allah azza وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. A mene manuše čači pase, tari puv stvorijamli. Pa kajaz puv, upravo koja amen pira, u stvari ojtanji osnova taro amaro stvoriba. Puv upravo koja amen gazinajem pira, ojtanji osnova taro amaro stvoriba. Pa kada Allah azza wa jalla vakedja nene melekonje, meleka stvorinav manuše tari puv, to jest tari ilovača, hem čik koja stegini kao vel, to jest čik ilovača i tamo u stvari kada batlako ili sar puv, palo su sa pankeri pe panjeja, bešela dugo vreme, ov togaš ovela sa rodja ilovača saravela minge, znači ko prevod tamo Kur'ani. Pa vakero Allah azza wa jalla ki suretul Hijr bišenja to ajeti, hem kedamen olese oliko, o surati, o obliko dingjam, palo dova anileste duša dingjam, tega na Allahi naredini, a tumen lese pokloninen tumen. Znači, Allah naredine mene konge, te pokloninen pe. Baš akana, počinje baro momenti kada je duša udahnjeni preko Adem a.s. To su Adem a.s. ki prvo koja, palo su melejko angjao dija puv, taro raznovrsno, u Allahi stvorine Ademe agjar, to vel ki visina 3 metre, ili pa šovar dešakala laktija, palo do Allahi sa pankerle panjeja, ema čavlja jar dugo vreme te ovel, džina zorangiola to sar ilovača, tari puv batlako, ovela znači te ste gingipe. Pa palo do Allahi za uđer ke kadale liko surati, an leste duša kao dahnina, tega ni tumen lese pokloninen tumen. Pa kana počmini baro momenti, duša udahnini preko Ademe a.s. Palo su Allahi udahnini duša ko Adem a.s. Počmini znači duša lesirite pirel, taro šero teđal. Pa tega do Ademi a.s. havela pireja kja. Pa je počmini tirili pe levo i desno. Ili kelka je tamo. So di kela Ademi a.s. Ko prvo tam di kela, Allah se ovdje kila i tamo u stvari o dženneti. Pa reselali se duša, džiko le soronak. Pa tega no Adem a.s. kihnini. Ču, dželala nebi. Pa toga širinena o melaikija, ema kerele se o Adem, baker elhamdulillah. O melaikija si kavenali so te vakeri palo so, Adem a.s. kihnini. Pa tega no Adem a.s. vakeri elhamdulillah. Pa Allahi rani lesen vakeri, jerhamuke rabbuk. Neka tiro gospodari mu keo po rahmeti upratute. Pa mu keo pe Allah je duša Adem a.s. džiko vođi lesoro. Pa tega njo astarle je žela te astari dženete se plodija. To jest mangel te halo. Palo dova o Adem a.s. Lela hari te uštel, te uspravini pe, a je duša ne siri na ani panda džiole se repre.
manglate uštelte a stari, ne save plodija taro dženneti koja uzideste sine. Pa Allah je zaođer penula, huliqal insanu min ađel, a omanuštano stvorimo taro siđariba, ki suratul al-anbiya, no Allah je zaođer objasnino halima nušesoro, a omanuštano od ovakova siđari, od agar siđardoj tamo stvorimo. Pa palo su je duša u potpunini peko Ademi a.s. o Ademi počmini tepirel. Pa Allah i lese kavakeri o Adem dža hemakalaku paketa o meleikija vaker Assalamu alaikum. Si kaže, znači Allah azzawajal, ta lođiko meleikija emlenge selami tedel. Pa o Ademi a.s. uzalo meleikija emlenge selami delava kelidoj Assalamu alaikum. A o meleike iranena veseva kelidoj alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pa tegani o Allah morela prekalo dumo Ademe sovredi, prekalo lesiri kičma hemitlova sao potomstvo taro Ademi alaihi salam džiko jevmul qiyama džiko sudnju dive. Pa tegani o Allah je rodela lendar te priznainen, a hem te svedočinen. Penđardoj tamo kavasar Allah je zaođer objasnino doa ki suratul al-A'raf šel eftar de šukultu ajeti, no Allah je zaođer ke da ti ro gospodari tari kičma Ademe sere čavengiri i kaldja o potomstvo lengoro hem rodingja lendar te svedočinen protiv korkori peste. Pa vakergjan pučla penđardoj doa Alestu bi rabbikum, zar me nasjum tumaro gospodari? Allah kerge, kalu bela, Allah kerge, tu si ja namaro gospodarima men svedočinajem. Pa dojesu Allah izvođava kerlenge, ema kvajtano sebi pjodova, ketko sudnju dive kaven, mateva keren, amen tarakva ništa na džanglam. To je sve kamen sudnju dive. Niko tamo manuša opravdanja ko Allah nakao veli. So se na njim sani ki dunja, a kaj džileste haberi, baš u ibadeti, Allah se te kerelpe na alojdi panare slavili. Palo so u potpunini peneli Ademe soro stvoriba, a velo vreme ti izvršini pejek naredba. Sami naredba, naredba je tani sakno Allah zaođeli ki suratul al-Hijr, ma ket kadavle surati, to jest oblik, em ket kileste e duša kaudahninav, tega ni tumen lese pokloninen tumen. Tega no meleikija sađije keste, penđardoja kava, seđdaja demese kerge, ama kja seđda ket kerala fitari seđdaja demese tari strana emele kongiri, mislim peki seđda taro poštovanje, izvršindo je naredba, taro Allah je azzawajal sa sekde Ademe se kerge, ovakva sađana, osim Allah je stvorenje, a ovna sine taro meleikija. Ova čilo uspravno hem napelo ki seđda taro poštovanje Ademe se, a napelo ki seđda sebe pikaj sine oholo, kaj nele bari mržnja, hem nele bari zavist premalo akavane o stvorenje koja Allahi stvorija neni. Pa tega ni penđardo odova, Allah je zaođele pučele, o iblis soj tuja, so se tu seđda na kerga, a Allah je zaođele nešto kata glađamila, tega no šeitani i ranim puna Allah je zaođele, na ne moro te poklojinama je manuše se ka stari puv stvorinja ili pa tari čik. Ma zare me, koja sim stvorimo tari jak, te poklojinama okole se ka stari čiken puv stvorija. Pa kao velo u jednoj anglonogiju nahi, kolea si kavi pe neposlušnost ki havaj tari strana i bisesiri, Allah je se azzawajal. Tega ni nelio Allah azzawajal naredile se
Te iklov taru dženneti wa keridoj, nesu Allah azza wa jalla, pa onda iklov taru dženneti. Hem ov naleti, ker do hem o naleti neka i keri pek, zadržini pekitute, sa džiko sudnju dive, džiko jomul qiyameti. Nesu Allah azza wa jalla, fe inneke rajim. Znači, ja ću naleti ker do te ove sa džiko sudnjo dive. Allah azza wa jalla min džanaka i blisese šeitanese, vazdingjale soro ugled, hem položaj, hem kergjale, čigjale ki najšukar halka je melekoncar, ama ovo korkoli od bingja, hem ki bori čalumi sine. No, međutim, ovi nema muškova piri oholost, piro čalumi priznanja, hem va kergja. Me siju pošukar lestar, ene hajru minhu, a me pošukar lestar siju, man stvorjan tarijak, a ole tari puv. Pa tega na Allah azza wa jalla le paldela, tari bari pozicija, hem ugled, samo sebe pisos. Ka jek naredba, koja Allah naredingja, a ovna izvršingja, hem pire gospodare našungja. Pa kava uvela u sebe pi upralestete mu kelpo na leti taro Allahi, džiko sunjadive. Samo sebe pi jek naredba koja znači od bingja, taro Allahi azza wa jalla. A soja dio kolenca, kola dive rat grešinena. Dive rate Allah azza wa jalla grešinena. Sar javno, sar tajno. Em podva piro grešiva but puti džanena te oven ohola, hem tvrdoglava. Allahi te oprostinem, te uputini. Pa palo su Allah azza wa jalla prokletini je šeitane i blise. Zokjer ovo iblisi? O iblisi naperela pišmani. O šeitani narodela oprostaro Allah azza wa jalla, nego rodela, a pazim, henela pe te rodel si ne oprostaro Allahi, hem te perel pišmani Allahi vesi si neko prostini. Amo dvana kerela. Nego nešto je ave rodela. A Allah su rodela Allah azza wa jalla objasnila mi ki suretul Hijr, 36 ajeti, sarva kere Allah se kuma Rabbi, pazim subhanallah, šeitani naleti kerdo, Allah se obratini pe Rabbi, o tu miro gospodari, dema vakti džiko diveke da ola vas dime kao ven. To je dema vakti džiko sudnjo dive. Pazim, no iblisi ove ruini ko piro gospodari. Ove ruini ko diveke da ova muša vas dime kao ven. Ove ruini ko džernetin ko džehennemi. Ama oholo sine ki naredba su Allah i desi naredingja, ki seđde ademe se te perao. Šeitani, avdi insani, subhanallah, kozom putja negirini, ovazdi valduito puti. Ave, kog je uduri pa te avila karja mingete vake. Ili slične savke pare lafija. Ili pa Allah, manuš, ave, tu meni kleni su ove loli ako kaburi. Prašina. Zarem pare kao šta jar sar sosjan kao, a šeitani naleti kerdo velini koja kalabuća, subhanallah. A palo su rodila, znači, tamo Allah azza wa jalla čavliči ko sudnjo dive, o Allah azza wa jalla, Allah lestar lesiri dova kabuli kerela ko šager teva kera, iako je tamo, tada pa momenti neverniko, prokletniko, o Allah i denne somangol. So je onda manušeja koja je tamo imanea ko kalbi perdo, pireva stava zdela ko piru gospodare, nešto je stalo dela. Samo da teko Allah ili se do amate do subhanallah. Pa Allah azza wa jalla blise se dela je kroko je mu kelle te živini, džiko momenti keda o meleiko kap udel košing oduito putine. Pa tega nijak nova o iblisi pretini, hem izazvini, Allah azza wa jalla wa kerido im meo linke kava anglal, palal, tari desno im levo strana, a tu puna jarab, kad i kesar but olendar, na kao ventu ke zahvalna. O iblisi koja je tamo naleti, ker to pretini pire gospodarese, kaj kad šivel odalaleti kas, čaventaro Adem alaihi salam, hem kaj ranne,
Ma te oven poskušna, pire gospodare se Allah se, hem kaj kakerel, sa samo lenge o gunahija te gudlarel. So uspilne se kodova. Uspilne se ko bud manuša. Pa tega na Allah je odgovoril se tamo, o Iblis, dava sovliki miri veličina, kao prostinavlenge sađi ko te ola man baš oprost kamolinem. Pa znam Allah je to ako len ka trudinetu len taro pravo druno tirane o haram jalinge te gudlare, ama sađi ko te god on man baš oprost kamolinem, no melinge kao prostinavlike. Sudelek motivacija i manušenge, men sad günahčarja si jam. Sad Allah ko hadisama, najšukar günahčarja, tada kula pao su günahi kerena pišmani ko pero gospodari perena. A u Ademi, taro već ko dženeti, hala taro lesere plodija, pijeva taro lesere lenja kulanu lestet havdena, ko dženeti, hem odmorili pe ko hladu, ki ladovina kova ko dženeti isi. Allah je zaođela čeriki suratul Taha, lane samo leste, bok halon nakaove, ano leste trušalon nakaove, hem ki leste e žega u tatipa nakao setine. Samo šužipe. Samo blagodat samo, ano kolo Adem a.s. u živini. Ama uzalo sakla blagodatja, o Ademi si nešto mazuni, tužno, na nerahati. Pa dok o Ademi a.s. sovela, a Allah je nešto kad pire robo penđare. Palo so sovelo Ademi a.s. palo kratko vreme kada taro sojbe uštinge uzal peste dikla džuvlja. Pa pučlala koji si jam tu, ma mesjun džuvli, ma saralan džakate, ma Ademi la pučela. Ma Allah historigja ma kerioj. A kana ov pučela Allah asose. Koji iline se Allah uzimande te svirinetu. Pa tumarerom nja, ta ne manušnja, koleno Allah historija uzimande te svirinetu men. Alhamdulillah. Pa Allah zaođeva čeram i kako Kur'ani ovo manušalem daram taro tumaro gospodari koja taro jek manuš stvoringja tu meneli, doje tamo Ademjansa, a o lestarem lesere manušnja jarati geni pa stvorija. Po melejkija pučne o Adem, sari lako roanav. Znači, kad ikre džuvla manušnja uzela Ademi, o melejkija alem pučne Ademe, o Adem, sari tano lako roanav. A o melejkija u stvari u džangene gomanglete testerinen, Ademe je sam te diken dal ov penđari o anavata rosa obučav. Pa Iranju Ademi a.s. hem del odgovor, melejkon je bila inneha Hava. Pa vakiri bila ojtani Hava. Ojtani Hava. So se Hava, ona su se i tani stvorimítalo nešto so i tano dživdo. To jest, taro Ademi a.s. ovsine dživdo insani. Pa Ademi a.s. u živini kod dženneti pirerom nja. Kašta, razna plodija, lenjano, lestet havdena, lado, taro, sao strani, šužipa, uživiba, mirisija, razna blagodatija. Pa Allah je azzawajal neni vakeri Ademesa alihi selam وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. O Adem, živim tujem tirirom niko dženneti. Hem ki leste han, kobor mangen, hem kotar mangen, tamam, od ovak sasu si ko dženneti, buma saj tu menge dozvolimo. Saj od ovak tu menge halali, osim jegbuti. وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ شَجَرَ. Osim bima dikenalja kavakaš, ki leste ma ni slučajno pašete aven. Leste paše mate aven, pa korkori tu menge so fetekunu min al-zalimin. Pa korkori tu menge nepravda odoleate kene. Sad su izi ko dženeti han pijen uživinen, ama samo tarakava jek kaš, leste paše ma aven. Allah je zaođena ovakve menge ma ajdete han,
nego aquele ma pașu zile este te avem. So se talam pașu zile este tu veci ca pere cu iskušenjem ka probine. Lisa Allah azza wa jalla kobut ne save zabrane kedi buti zabranini. Например, директно макеродовани го мала паше, сам приектано случај баш зина. Ко те најбутова муша перено. Хем демек мангена коркори песте тестеринен, те дикендеме козомита не зорален. Па демек хајдеме макерава ништа ема нушња, Аллах тараки ме нававаджи ко блудола, само ки кова влаки е кафа. Ама кафа по кафа, касни овела Кайгана, sad mla покова والله تبرستين تبوتين صلى الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ما من باشوزا وزنا وكنا الله عز وجل ما كل زنا وما باشي ستعلم باشي كاكيري Znači kakere ko sam god zoral u teoriji. Amen pomingami me ek slučaj tamo kojeg pobožnjako. Koji neki pirikoliba s ostavno i badeti kerelo. Sad peloko iskušenje, džiko od ovo šeitani gudlargjale se, pa ko kraja kerja pobutera haramija nego tebe šel si neki strani. Pa Allah azzađele vakeli, znači ki suratul Taha, o Adem, akava, tu mengeća čipase dušmani, tukem tirerom jake, mamuk, a ov dovel se bepi, tu mentaro dženneti ti klon, pa onda te mučinetu. To jest te mučinetu. Znači Allah azzađele ko vakti upozorine Ademe, o Adem akava te o šeitanu i blesi, otano tumaro dušmani, pa ma dozvolin ov dovel se bepi, tu em tirirom nitaro dženneti ti klon, pa onda ki dunja te mučinetu. Sau să mucineană. To jest Allah azza wa upozorim prima pazim tu tarotrito personi ko živini maškartumende ovtano tumaro dušmani. Ov dingja Allahi obećanje kaj tumen taro genetika i kanje. To jest ov ka probini naka stari tumen taro vasem tanel tumen kothan. Nego ov ka probini lošna misle ki tumen de te anel spletka te kerel ca iskušinel tumen, ca hovavi tumen, ama tuem tilirom ni mani slučajno kod ova so ov tumen i kalakeri te veruinene. Pa inšalom ta'ala hateka čova, taj sa oduito deo pona odori ka nastavina, te di ka soko kraja ovela Adem alaihi salam, hem nese romnjaja, hem so Adem alaihi salam, ki dunja lea desini pe palo so perela ko gunahi pa sad ki dunja avela hem so dalje lea džiko kraja ta ule svoj životi ovela. Allah te del svakoj hajri, tu prosinem tu putini, wa ahiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, ovim sa steko tumaro sabori, Allah te del svakoj hajri.